songono petulang. Na boy upara dihami, nagabi nganan ni bebere mo don. Lasmaro hamula dihamuna tulang namin lubat tubing. Makalay ba bodo to sana ka nang namrap kanina. At sumunod niya namang guru. Asa tenis pelaksanaan. Kamu aman. Sa kabila. Saan mau sudah? Jangan mau mengangkat. Angkat. Sada mana? Dari bawah tanganmu abang. Nanti Dua tiga angkat. masukkan tangan ke bawah. Masukkan ke bawah. Angkat. Tangannya. Unak tanggung. Tarik. Terus besar. Uli mau. Salam dari. Bantu ya. Udah. Geser ini ke sana. Iya, maju. Kunci. Udah bantu dulu tuh, bantu. Oke. Udah Bapak mah. Nah, baju sana Bantu di sana. Batalin apa lo ya? Nah. Oke, kayak gitu. Jangan lemas lemas. Oke. Oras mah. Saya dulu mengita marede. Karena ayat sada ayat 2 nomor 525 lo guna. Nalama udah sonang gigijang. Pak paren tadi Mak. Nalau maau tu nasonang digijang di surga tutu saya nasonang maau. Nalau saya dohot maho saya tusungo malau. Nasonang di si maradian maau. Di surga aduh ya rohina hati nasonang di si nama heu namarsak saya dohot maho saya tusungo malau. Di Bagasa Tikion, di mana tersurat di Pesalmen Olok Dalu ayat 20 songong matana. Pinuji matu kani ganupari, dok pe di paposat ke tuhita, di batado mangurupi hita, makanya mahita. Mulai hati madihuali Tuhan, sebab Tuhan namin kehidupanmu. Natutungan di Tuhan na mengiring-iring kami, sembagas na nire, ima Tuhan na masyala. Diberi ko dari Tuhan di keluarga besar si Hobi.
nang nyala usa da aman na hinahulungan ni Rohani Nasida. Kung masay dumudo Rohani Nasida di Tuhan hikat kina ni aman Nasida. Ala ni ali Tuhan mangido kami todo panmo ali Tuhan asa homa ali Tuhan na menghibur ima keluarga na tininggal hon nyaman yon. Jala mangido kami todo panmo ali Tuhan di pada daton ni kami halak batak na somarado Roham neng dalaton ni Nasida ma di baga septikon. Pos dorongan nami ali Tuhan asa homa ali Tuhan na mamuka. Jod na mangahiri ulaw nami on ima di baga septikon. Pugoto kami do ali Tuhan buat dosa dohan. Jumula saya sama Tuhan dosa nami daw kudangi asal nagtarabat tolong doham silono mudo ke Tuhan. Mangasahon Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Amen. Doon namin, yang salud na pulang namin, doon namin naman, kardubi ma lang di Raja Rumah Sahuta. Mulai dumaruju, dagangon sa pangapangan namin, dang marnabosak kamu, Raja Rumah Sahuta. Manuri kami, manuturi kami, lapatur kureon, ak kepada daton, na cukup lama nami apa itu. Betul ni manang dukuangan betul. Mula kita dohon nami di haroromuna, di nalamoko ama nami apa itu. Salut nai pulang, sok Raja Rumah Sahuta bulan nami. Tak terbalas kami kena ulik kena ringkan nabi mutu kami. Bahasa Tuhan tama kalahmu balas kena ulik kena ringkan. Hidup penabuhi terdok kami apa itu parmoko di damang malati mak. Dapat dulu mau lihat tema di Tuhata. Mau lihat tema nang di desa Luna. Di kamu keluarga besar marga si Hobi. Di sohon jong do kami sian dong asal utamuna. Dapat tuduhon. Naturut berduka cita. Do kami dong asal utamu dinasari matua. Bere nami on sa tonga-tonga ni keluarga muna. Di sialani gomos si dohonon nani. Mo itu kamu keluarga besar marga si Hobi. Ikon marsada roha, sada pikiran, hamu dinalaw pabor haton. Bere namion dengan pasarok kinani. Pos dorohan nami, mo di hamu yanak kon ni bere namion. Potong ikon sada roha muna. Dinalaho pabor haton bere namion. Mayung mo tu si tu bere nami guru nami si Umat si Win, si Teresia. Takas doh boto itu, yung dibagas sa parsahiton. Bereyon, dibagasan na 3 tahun. Kung berusaha doh, mabuan. Waktu sarugaton, si Roham nyan anggit malum sahit siapa matangna. Takas doh bidahani, biak kapabay nami. Itu kingun ni bere nami on. Alay, dang isakap ni Tuhan. Tuhan ta, lantai ditahi jol main narokan di batado na basa utol. Alani, rohanami, sa kami dengan sahutam, nekon sian ias ni roham, tawar haston bereon, madapot Tuhan na. Jelas idohonon nami, tohomay. Gudang dope na tininggal hon ni bere nami on nakadadana. Nalaw si sari honom mo. Tiro kami niyan ikon narap katureho to hamu. Dai ora dang isakap ni Tuhan ka. Selami mak sakap ta sakap ni Tuhan ta do na patuso. Jadi unak saya tu matangis. Ikon Tuhan ta ma. Martangi yang maho pangido matu Tuhan ta. Asa dia pun Tuhan ta roha do pikiranmu. Nalaw pature-turehon. Kadadanak mahupun namion na tininggal hon ni bere namion. Oni ma dihamuna tulang namin betubing. Pasatay ma petikian tuhamuna.